koja su to 4 razloga kako bi vi mogli dobiti kredit bez šufe. Ako želite da čujete koji su to preduslovi, onda lajkujte ovaj klip, podijelite ga sa vašim prijateljima koji također žele da uzmu kredit i pogledajte do kraja. Jedna napomena na samom početku, na mom profilu, u mom bio, imate link Wonderlink. Tu možete kliknuti i tu možete poslati upit za kredit bez potraživanje šufe, odnosno bez upisa u šufu, jer znate, svako potraživanje se upisuje u šufu. Da se vratimo na tematiku, koja su 4 preduslova. Prvi preduslov je, u ovim kreditima bez šufe imaju određene stepence. Može se potražiti kredit od 3.500, 5.000, 7.500 i 10.000. Ako vi tražite više ili ako između bude i neka cifra, često se zna desiti da se kredit odbije. Znači, držite se ti stepenica 3.500, 5, 7.500 i 10. To je znači za kredite bez šufe. Druga stvar, naravno, vaša primanja koje se uzimaju u obzir, koliko imate, znači, članova porodice, jeste li oženjeni, udati i tako dalje, sve se to uzima, to ću objasniti nekad u jednom drugom klipu koje su to tabele. Treća stvar, u ovim slučajima gdje se ne ispituje vaš bonitet, jeste da morate imati jedan osnovan radni odnos. Znači, neko ko je tek završio probni period ili takozvani Probezeit, vjerovatno neće dobiti kredit. Ali ako neko ko radi 4-5 godina u nekoj firmi, ima stalno zapošljenje, onda su tu šanse znatno bolje. Jer šufa ne gleda na vaš bonitet, odnosno kredit ne gleda na bonitet, odnosno na šufu, nego želi da ima određene druge podatke, u tom slučaju kako ste vi, na kojem ste poslu, gdje ste zaposleni, koliko dugo i tako dalje. I četvrta i zadnja stvar je koji su vaši izdaci. Ako vi imate primanja od, na primjer, 2000 eura i imate kiriju i troškove oko kirije, režije i tako dalje, negdje 1000 eura, i onda imate još negdje, na primjer, 700 eura nekog kredita i vi tražite, na primjer, kredit od 400 eura rate, onda vi nećete dobiti taj kredit zato što ste prekoračili vaš limit i jednostavno nećete dobiti kredit. Ako vam se svidio ovaj spot, lajkujte i vidimo se.